Ndavuze impuruza ngira nti coronavirus uhawe akato. Ndavuze impuruza mpuruza u Rwanda ngira nti twaratewe duterwa n'umubisha udasanzwe ariyo coronavirus 19 yugarije u Rwanda n'Abanyarwanda. Nkaraza umurisho navuze ikobe ntumira mwese abateze yomba bakazuyazi ndabatebutsa ngo muze mwese duhashe umwanzi COVID-19. Haje icyago kiruta ibindi dore ko cyaje ari mutanena cyuje kandi ubugome bwinshi intera yacyo yiraca ibintu nta muti wacyo nta rukingo dore isi yose ihanze amaso rurema byose ngayitabare. Aka gakoko karagatsindwa ngo ni COVID-19 kaducengejemo umusonga usonga bizihira u Rwanda. Ndavuze impuruza mpuruza u Rwanda mpuruza mwese abateze yomba bakazuyazi ndabatebutsa abashesha akanguhe ndabakangura b'ibikwerere n'amajigija ngo mwugarire turugarijwe. Coronavirus iteye inkeke ari abakecuru n'abakambwe ihonyora ikubita hasi abami n'abamikazi iratsemba murabe maso tuyikumire. Urumve shenge ubugome bwayo. Iti ndi COVID-19 rugwiza amatongo iwanyu ndahekura simbabarira umubyeyi muca kuwa hetse maze urwangano rukagwira iwanyu bakakunena. Nanjye ndayisubiza ngira nti genda coronavirus twakumenye mu maza abo watwaye warabatwibye abasigaye tubakomeyeho twahagurukiye kukurwanya kandi n'intwaro zirateguye niba ukireza agahanga nako tuzakamenagura. Rubyiruko mwese mugishenga mugishodoka iyi COVID-19 ngirashaje murashishoza irashegesha igashengura igashahura umubiri iterambere rikadindira ejo mu gitondo ukabungana n'agashinge maze ukagana indaro y'ikuzimu. Nimutebuke tuyikumire buri cyambo tuyihakati buri senge n'isengesho iburi kwirwa duteruye twese tugira tuti coronavirus uhawe akato. Ndavuze impuruza yemwe ba nyampinga bo mu mpinga murabe maso tuyikumire dukaraba neza na sanitizer amazi meza na savo shenge intera ikwiye hagati yacu wambara neza n'agapfukamunwa kuguma mu rugo bikaba inganje. Rwanda rwiza rwa gihanga wowe wampanze nkiri mutoya ukampa ingabire ndetse n'impano ukampa inganzo inganjemo ntanze umusanzu nk'umusizi ngo musigure munasiganuza duhashe umwanzi ku isi.